حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. خطبة في حسن الظن بالله. الحمد لله القائل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله من خلقه. عباد الله، اتقوا الله تعالى وراقبوه، واعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقول: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. مسلم. فعلى المسلم أن يحسن الظن بالله في كل حال، فهو مما افترضه الله علينا، وذلك أن تأمل من الله ما تطلبه منه، فتظن بأن الله تعالى سيرحمك ويعفو عنك في الآخرة. وإذا سألته شيئا من أمور الدين ظننت أنه سيجيب دعوتك، وإذا نزل بك ما لا يحب ودعوته ظننت أنه سيرفع عنك ما نزل بك، وإذا أصابك ما أهمك ظننت أنه سيفرج همك ويزيل كربك. وحين ترى في بعض أولادك ما لا يسرك تحسن الظن بالله بهدايتهم ورجوعهم إلى الصراط المستقيم. فحسن الظن بالله ناتج من معرفة فضله وجوده ولطفه بجميع خلقه. ومن حسن الظن بالله التوكل عليه في جلب الرزق، لكن لا بد من بذل الأسباب. فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم كنتم تتوكلون على الله حق توكله لرزقتم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بتانا. ترمذي. عباد الله،
فنبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام يفقد يوسف ثم يفقد أخاه ثم يتأخر كبير أولاده فلم يقدم مع إخوته وما زال يعقوب يحسن الظن بربه ويبذل الأسباب لرجوع أولاده الثلاثة. الله أكبر. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرين. فلم يخب حسن ظنه بربه فرد عليه أولاده وهم على أكمل حال. خطبة من جمعة أنه يوتد في سكة الله سكة مؤية حسن الظن بالله سكة الله كمؤية الله تقول الله من تجي أنه تجي ليدة كمولي تجي ملائكة تجي بيت آدم فوق wodini ko wodaka tawa konko wodina don si ittete ko kanko goddo landetaake ko honde tuma dum ittete ko honno ittirte a anda honno dum wodira sikkugol odo ka moƴƴi hadha wajibun alayna sibbe julbe tedduɓe Allah subhanahu wa ta'ala o dalika alqur'anare makko teddune kala wo wakkilorɗo Allah subhanahu wa ta'ala Allah yonanimo o ɗaɓɓali goɗɗum goo ko hina Allah subhanahu wa ta'ala ko tedduɗo ko ñeñuɗo siɓɓe julɓe tedduɓe eɗen seedi to wonde reweteɗo ala e gonga sina kanko Allah subhanahu wa ta'ala kanko tun ko o bajjo oɗo o ñamminay o ñammintaake o yiyay o yiyetaake o waɗay ko o faala o waɗira ɗum no o faalira o waɗanamo o faala o ɗawamo o faala Allah subhanahu wa ta'ala o landaki wallede ko honno aduna o yarata ko honno neɗɗo wurirta ko honno o mayirta ɗum ko jungo makko kanko woni wahda Allah subhanahu wa ta'ala o jibinali o jibinaka hiɗen irrito wonde ar-rasulu sallallahu alayhi wa sallam ko jiyaɗo makko ko nelaɗo makko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam o yottini nelal ngal o ɗuytali o ɓeydali o laaɓani e reedu o yeɗanin ko Allah subhanahu wa ta'ala yiɗanimo kon aljanna o yiɗani kon ɓe ngure makko nden gonginɓe ma nden sahabaɓe makko ɓen jaɓuɓe ɓen tampugol fewndo tawi on say fi dina yewtetaki yo Allah subhanahu wa ta'ala yoɓuɓe joddindi o mari ka makko ko lannata ko lellata ko wuɗata ko moƴata none muɗum sansata si Allah hokki goɗɗo jattata musidɓe julɓe tedduɓe kañumma e ɓen jokkutunoɓe ɗum ɓe gongini ko ɓe yi'ali ha hewti en ɗo ha hewti e geɗal ɓe men ha hewto e ñande Allah subhanahu wa ta'ala faaloya darnugol aduna on o darnam musidɓe julɓe tedduɓe hulen Allah subhanahu wa ta'ala rentodiren e makko anden Allah subhanahu wa ta'ala himo suti en si tawi woni enen hinde en andi en sutaki Allah anden Allah subhanahu wa ta'ala kanko himo suti en anden nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maki wonde Allah subhanahu wa ta'ala o wi e hadisil qudusi min Allah subhanahu wa ta'ala miɗo e nokku ka jiyaɗo an on sikkilan ɗon hiɗa sikki Allah ka moƴƴi Allah no ɗon fima hiɗa sikki Allah ko wona ɗum wimo ɗon
Allah no ɗon ka sikkuɗamo ɗon ɓay non Allah ko wonata ɗon ko ka sikkuɗamo ɗon hani ya sikkumo ka moƴƴi wonande ma an Allah wi'i himo wondi e jiyaɗo makko on si o noddimo Allah subhanahu wa ta'ala wi ka alqur'anare makko nelaɗo si tawi woni jiyaɓe an ɓe landike ma fi an wiɓe miɗo takko ɗon mi woɗɗitaki idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idha da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun innuɓe miɗo takko ɗon kono ko si ɓe noddi musidɓe Allah subhanahu wa ta'ala e hunde fotata si woni goɗɗo okkorte hande o okkora ma jango o ronkay na fera noon siko an woni yawde toromo nyande o nyande o suuɗotoma siko téléphone o ɗanni nayi hande kadi réseau tawa feƴƴata kono Allah réseau makko mo kupata ka Allah no jogi réseau connexion on ko honɗum tappay tum feƴƴa kon woni ɗum attawakkulu ilayhi sa wakkilori Allah subhanahu wa ta'ala a holorimo a waɗali goɗɗum go sabu arana kanko o waɗante ud'uni astajib lakum in kuntum sadiqin Allah woni yewtude to relan si ɗeyɗon felliti ko min hokkata mi hokka musidɓe julɓe tedduɓe cellal ko hombo jeyi ko Allah arsika ko hombo jeyi ko Allah gurnan ko hombo jeyi ko Allah angal kadi ɗum ɗo ko Allah jeyi yafalu ma yurid kala ko Allah subhanahu wa ta'ala waɗi kadi ko ɗum ɓuri moƴƴude moƴƴani waɗanaɗo on no waɗirawo konko waɗa ɗum weliwo ɗum wuliwo ɗum labawo ɗum kaniwo ko ɗum ɓuri moƴƴande ma an neɗɗo on ɓay Allah subhanahu wa ta'ala o hejjitalima ñallal o añalima kadi kono ɓay neɗɗo on no majjina o sikka e Allah hejjitimo woɓɓe wiya mi anda konnu mi waɗi Allah hada kalimatul kufr konnu waɗuɗa Allah sinayiɗa hani jarnudemo anditanamo nemaji makko ɗin la tuaddu wala tuhsa ɗi tawata wata kontude a foofay a ñaamay a yaray a yahay wurgo goɗɗo wallatama woɓɓe no waali kalabtaniji woɓɓe no bransa oxygéne an a yartana hoore ma natana hoore ma a dogina auto ma on ma moto ma on a ƴeway avion jippoɗa naqul alhamdulillah ashkuruka ya Allah anta al aziz kono ko ɗum faala ɗen ko tawa yonanay en enen musidɓe julɓe tedduɓe hani en jarnu Allah en anditanmo ɗiɗo nemaji makko ko yimɓe jelo waali ka gaburuji harde wonduno ɗo duuɓi jelihiɓe waali komboni randude ɓe visite kombo yata ɓe yewtida hay goto wona yumma makko wona baabe makko wona ɓiɗɗo makko wona mo o welduno hay goto yata inna mi ari e yewtudu yewtan ko faalaɗa fi ɓe ngure ma nden ɓaawo yewtan fi projet ji ma ɗin fi yomi timminɗi intaha si goɗɗo walike mayi lanni musidɓe julɓe tedduɓe hani en waɗu jikke men ɗen e sikke men moƴƴe ɗen e oɗo wonɗo wadde on ɗum ɗo Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalalu musidɓe julɓe tedduɓe hino hanani julɗo on nde o moƴƴinta sikke makko ɗen e Allah subhanahu wa ta'ala e alhaali makko on no woniri wo no woniri wo ɗum woodi wiyata e bimbi woɓɓe ko guluje million ji ɓettata dépense
nde ɓe etta woɓɓe ara sorna ɗon juuɗe ɗen yana ɗon woodi woɓɓe ɓe annda buu koye togo soyi woɓɓe tawa si weeti bimbi tuma goo ko yo ɓe nawninkino haa ɓe yalta ka suudu par ce que alaa ko itte dépense e noone no Allah waɗirma wo ko ya sikku Allah ka moƴƴi ɓe wi sikkugol Allah ka moƴƴi ɗum no jeha e ko farla hoore men musidɓe julɓe tedduɓe ko woni ɗum ko nde sikkata Allah fellita wonde manna ko wonɗa torade Allah kon o jaabinayi musidɓe julɓe tedduɓe fellita wonde Allah subhanahu wa ta'ala o yurminte Allah subhanahu wa ta'ala o yaafotoma bakkatuji ma ɗin si a tuubi a rutti kaka makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala tubu ila Allahi tawbatan nasuha asa an yukaffira ankum sayyi'atikum e musidɓe Allah subhanahu wa ta'ala wi'a ya tuubu bakkatuji ma ɗin ɗi annduɗa ɗin a wujjay a fenay a kansay a jinay a jattay Allah no andi ɗum no fanki no deƴƴi ɗum no suuɗi goɗɗo anda o nima yar tuuba ruttoɗa ɗo yo laawo sa jooɗi keɗo haa ɓe inni kaari maayi hare lanni ko ɗum kadi moƴƴata Allah hara yeru ko golla kon gollirama bil ikhlas hunde wattota ko ɗum sina golleji moƴƴi ɗi annduɗa ɗin a acci ɗum fiyo ɗum tawoye yawmal qiyama musidɓe julɓe tedduɓe gomdinen Allah subhanahu wa ta'ala wosi tawi a landoto Allah subhanahu wa ta'ala goɗɗum ko yaadi kon e diina ma kam fellutu Allah subhanahu wa ta'ala o jaaboton Allahu akbar diina kan no ɗuuɗi te ndaari tugale ɗen joyi calɗi ɗin no woodi ko ɗi rimata kon tugale ɗen joyi no woodi ko ɗi rimata moƴƴugol gikku wolugol goonga wonugol dokko wonugol yaafotoɗo ko waɗa ko satti torantoɗo yimɓe ɓen ɓaawo maɓɓe ko moƴƴi toranoɓe yo Allah danduɓe lette hara ɓe alaa ɗum yiɗana yimɓe ɓen ko yiɗanɗa kon hoore ma moƴƴere aduna e lahar ko calɗi ɗinni itta sadaka hara na zakka walla ma piiɗo ara o torakima hara wonali contre yimɓe ɓen musidɓe julɓe tedduɓe si tawi woni Allah subhanahu wa ta'ala liɓi goɗɗum hoore ma ko a yiɗa noddumo fellita sa noddimo ittay ɗum hoore ma albala'uji ɗuɗuɗi ɗin ñande o ñande ko probléme ka galleji ñande o ko probléme ka golleji ko yimɓe jalo jamfa détourna ƴawle mum ñaama yimɓe dogude e ɗum no wuuri hani ɓe ñaamude hiɓe fofude ɓe ɗanade ɓe fina ɗum ɓe hula ɗum si tawi heɓima suno felluto Allah subhanahu wa ta'ala o ittay suno o si heɓima tampere felluto Allah subhanahu wa ta'ala o ittay sa noddimo kanko tun a holorimo si tawi hewti e yoga e ɓiɓɓe ma ɓen ko a falaka ɓawa wajike ɓe a jeejiɓe a multiɓe a hulɓiniɓe yoɓe accu yoɓe feewu yoɓe hulo Allah yoɓe hunjo alqur'ana yoɓe jango hadisaji nelaɗuɗo yoɓe heɓu gikkuji moƴƴi yoɓe moƴƴano kawtal ngal ɓawo waɗi ɗum ɗo fof si moƴƴali sikku Allah ka moƴƴi wonde Allah subhanahu wa ta'ala o fewnay ɓe o artiraɓe kadi e laawol ɓurgol fewde ngol yo Allah waɗu ɗum musidɓe julɓe tedduɓe sikkugol Allah ka moƴƴi ɗum no yiwa e teddungal makko ngal ɗum no iwa yoga e teddule makko ɗen e dokke makko ɗen e newende makko nden wonande julɓe wonande kala neɗɗo wuruɗo kawre leydi Allah subhanahu wa ta'ala Allah ko yurmende okkirta ko sabu teddugal makko ngal o okkirta ko sabu teddungal makko ngal o newori kanko Allah subhanahu wa ta'ala musidɓe julɓe tedduɓe no jeeya e sikkugol Allah ka moƴƴi wakkilorogol Allah subhanahu wa ta'ala ka raɓɓugol arsike kono ko be waɗa asbabu on na ya waalo ka suudu ɗanoɗa ko ya yaw ka lekkol ko ya yaw ka ngesa rema
wa'a ko a yahu ka mbayla ka atelier ka suudir ko a yahu ka couture ko a yahu ka bureau hara walaki ka suudu ko a yahu ka marché hara walaki ka suudu wota wonu puyɗo fi Allah subhanahu wa ta'ala arsike ko ya mimmino ko waɗi Umar bin al-Khattab o wi si tawno nun enen yimɓe ɓe hiɗe wakkilorno e Allah subhanahu wa ta'ala hattinde wakkiloragol Allah wano colli ɗin hoolorno Allah non kanji ɗi wiyata e subaka tun ɗi dawi ɗi yaha e ngal leggal ɗa e ngal leggal ɗa ngal leggal ɗa e ngal leggal ɗa ɗi ñaama haa ɗi hara hewtita jemma musidɓe julɓe tedduɓe musidɓe julɓe tedduɓe sen jetti wakkilaragol Allah hoolo Allah dare qissa annabajo men Yaqub alayhi salatu wassalam oɗo en andi ko kanko ni baabe annabi Yusuf kanko Yaqub ko baabe makko ko Ishaqa baabe gonnon ko Ibrahima alayhi salatu wassalam wa Ibrahima alladhina wasfa ñande ko Yusuf oɗo annabajo tedduɗo ñande go o waali o ɗaani o hoydi koode ɗen e lewru ndun e naange ngen no sujjande mo ɓaaro inni baaba ɗum ɗo feƴƴiri ni ɓeni awa deƴƴu ta wola goɗɗo dey tawi ɓe wii patron on ko faala addude e makko kon honnum annabaku kon e nder mum miɗon nganndi nafoowo toujours no aña ko yimɓe ɗiɗo aña ko gaynuɗo nafoowo ma mo gaynata fus mara hay hunde tawi nene baaba gootoɓe makko ɓen no añi mo sabu ko baabe makko yiɗi mo kon ɓe moƴƴini planji ko honno ɓe jattirta oɗo e baabe maɓɓe kadi faalaka accutude oɗo par ce que mo wondi e goɗɗum ko tiiɗi ko teddi kono ɓe convainci baabe maɓɓe ɓe accitimo ɓe yaadi ɓe ƴettoymo ɓe ukkika nder ko loru woɓɓe maɓɓe wi wonde manna koye ɓe warumo woɓɓe inni o waɗenmo ka nder ko loru e nder muɗum ɓe ƴettoy deleke makko on ɓe waɗi ɗon ƴiijam ɓe ara ɓe inni bono ñaami oɗo Yaquba o fesi o maapi e nder mum on sayi yeeyeɓe ɓe rewi ɗon ɓe jawni kanko Yusuf alayhi salatu wassalam ɓe naɓi mo Misra fewndo on sayi ko on to ɓe wonno ko Kan'an fewndo hande ni ko Palestine Jérusalem kañuma e Jordanie ɓe naɓi mo Égypte ɓe yeeyi mo sonnajo lanɗo on o woni gollowo sonnajo lanɗo on e nder muɗum ko woni kon ɗon sonnajo lanɗo yi oɗo tawi mum laɓa ngari ko Allah moƴƴini o faala yo ɓe waɗu zina o sali ɓe naɓi mo ka kaso o woni ton haa o yalti e nder muɗum heege ari ka inneteɗon Kan'an ka baabe makko e nene gotoɓe makko ɓen woni ɗon on say tawi ko honto ɓe heɓata ñamete tawi ko Égypte ɓe mooɓi ɓe yahi ton tawi ko kanko woni ministre de l'économie chargiɗo réserve ñameteji ɗi ɓe ari ɓe inni ɓe faala blé ko contraire maaro leyɗele goo no woodi ñamata maaro ko blé ɓe ñamata on say ɓay ɓe ari ɓe présentike arɗo wo o landotomo alhaali makko on ko ɓe njelo woni ka ɓe nguure ɓe inni ko ɓe 12 ɓe nder tawi ko ɓe 12 kono 12 ari o tawi ko 10 ari onni on to oya woni on to honto ɓe aɗiɗo ɓenni ha goɗɗo goo har meɗen marno miñirawo o majji mi yitali mo tawi ko kanko Yusuf onni goɗɗo goo o wawali arde par ce que baaben amen falaka accutude mo wawano o majjanɗo men tawi ko miñam makko Benyamin on sa ɓe servi ɓe inni joni yo ɓe yaw Yusuf inni joni komi faala si on arta ɗo fi on heɓu goɗɗum jungo an mana jungo laamu ngun on arda e miñiramo o ɓe yahi ɓe haalani baabe maɓɓe wonde manna ɓe faala ardude makko sina ɗum ministre on inni o servataɓe o aani kadi o huliwota
ɗum waɗi sifa ko heɓi ko yusuf kono ka raɓɓindingol o yaani yo ɓe yahu o inni si ɓe yahi yo ɓe woni sertuɓe taɓe naadu e dambude goote kono ɗum wo hollaali wonde mo taƴi e allah subhanahu wa taala ɓay ɓe hewti tawi luwa no waɗano kanko annabi yaqub ka makko si goɗɗo yiidama e ko wujji on wujjuɗo ɗon o wontana e gollowo wujjana ɗon ɓay ɓe hewti misra e yamirore allah subhanahu wa taala ɓe ƴetti ettirde nden ɓe waɗi ka nder saku dunyamin miña yusuf par ce que fu yusuf arno faala e miñam makko e luttu ɓay mo wandi baba gotoɓe makko ɓen no añimo wono ɓe añirnomo non ɓe fokkitama yaheede ɗum on sa yimɓe ɓe ɓe wujji e nder muɗum ɓe ndaari sakuji ɗin ɓe tawi ettirde nden no ka saku binyamin miñan yusuf on sa ɓe inni joni ko ɓe applique luwa on o lutti hoto maɓɓe jano o huli hotugol ala ko wolano baben ma wonde manna men ari oɗo kadi yitaka kono annabi yaqub o taƴaki e nder muɗum o tori allah subhanahu wa taala newni nde yurmede ɗo waɗi yusuf wi o ɓe ngure nden fo waru ɓe ngure nden fo ari o ari o yii babe ɓiɗɗo makko on o yii ɓiɓɓe makko ɓen e alhaali ɓurɗo moƴƴude alhaali mo o habbanoki woɓɓe go wi hay ko o bunɗo allah subhanahu wa taala jonniti moggete makko ɗen honɗum holli sikkugol allah ka moƴƴi ala ko allah waɗantama sinaka sikkuɗamo ɗon ko ɗon tawatama aqulu qawli hadha astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwa alghafuru rahim الحمد لله ولي الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله عباد الله من حسن الظن بالله أن تدعوه وأنت موقن بأنه سيجيب سؤلك فيؤتيك المرغوب ويبعدك عن المرغوب فحسن الظن بالله شرط من شروط إجابة الدعاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل الله أحمد ولنحسن الظن بالله عند الأساة الذين ترجى توبتهم فهذا مزنة انكفافهم عن الشر وإقبالهم على ربهم فإذا قنت الآسي من رحمة الله لجأ في المعصية وتمادى في خيه فليأي هذا الأمر ممن له عناية بدعوة الأساة سواء كانت دعوة عامة أو خاصة وإياك والقنوط فتستبعد الفرج قال الله سبحانه وتعالى عن نبيه إبراهيم بعد البشرى قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانتين قال ومن يقنت من رحمة ربه إلا الضالون مسيب جلبة الدبه نجا سكو قول الله سكي موجه دتورو تدع الله فلتا الله جابنا انت دعا جمادين وجابنا ما كون ما ترى دمكم o kama ko faalaɗa kon o pottinama e ko hulɗa kon ɗum ɗo kon watta ɗum ɗo ko sikkugol allah sikke moƴƴe musidɓe julɓe tedduɓe no jeeya e sikkugol allah sartiji jeeyaɗi e sartiji jaabagol du'a nelaɗo sallllahu alih w sallam ɓe maaki nodde allah haray ɗum felliti allah subhanahu wa taala o jaabinana en kon ɗum motorade kon nelaɗo sallllahu alih w sallam ɓe maaki allah jaɓata du'a on mo tawata no ka ɓernde makko welsindaare on mo tawata no ka ɓernde makko sikkitagol iɗo torade allah est ce que o jaɓay allah jaɓata ɗum no jeeya sikkugol allah ka ɓe bonnuɓe allah taƴi yeddi allah woɓɓe maɓɓe tanɗina tuubugol ɓe wiwa e ka boni ɗon
ɓe ara ka moƴƴi ɗon. Si goɗɗo andirama ko boni, musidɓe julɓe tedduɓe, hanayi en taƴinmo yurmede Allah nde. innugol kaari o feewa ko jahannama o natata, ma ɗum fewata na o wodani ko Allah subhanahu wa ta'ala. Allah daali nelaɗo fantimɓe ɓen taɓe bonnereji hulɓiniɗi, bonnereji jeyaɗi e bakkatuji mawnuɗi ɗin, wewata ɓe taƴo. qul ya ibadiya allazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jamia innahu huwa alghafuru rahim. ko Allah woni yewtude, natindi wona taali. Allah wiiɗo on wonde manna nelaɗo wiiɓe taɓe bonni ko tiiɗi, ta daro inna ɓeɗo taƴanama, ɓeɗo ko fokkutuɓe jahannama. tuma wolanɗa ɗum yarowo beere, ma waɗowo zina, ma wujjowo, ma kupowo carte, fijowo guine games, ko nu o waɗata ko luttu e mum. ɗon hande kadi porte de sortie ala. ɓay anduɓe ɓen bindi ɗin, ɓay na anduɓe ɓen ko wirni dey, ko anduɓe ɓen bindi ɗin. wa ma ya'lamul ghaiba illa Allah subhanahu wa ta'ala. anduɗo on ko wirni ko Allah tun. si anduɗo bindi hulɓini neɗɗo waɗowo bakkatu, konto yata hande kadi siko yarowo beere ko ɗon o mayata ka nodduma waɗamo jatigi. joni ko watta sa yaray beere ta yaru nyande wo nyande, joni waɗu ropo a waɗa samedi tun, kono ene halanan sa yari o beere ene ɗum a haray. joni a harata mbuɗi maɗin kadi lanca ta no ɗamarno kana ɓa mbuɗi maɗin. yara nde beere tawa ɓe ngure ma nde nyamali, yara beere nden tawa ɓiɓɓe ma ɓe yahal lekkol, yara beere nde yimɓe ɓe yawma. ene koko yimɓe ɓe yawtoma ɗum musatama, min ɗum no musalan falaka waɗu ɗum. mi anda ko no mi waɗe sabu ma mi waɗo par ce que mi wira yimɓe ɓe yo inni ka yarawo beere. jera ha andinamo ko woni wadde kon ko moƴƴa kon ɗum no anima. inna sa fottino esiraɓe ma hiɗa yari beere, si ɓe jattima ɓe nguma amara hay moyen ko artirirama ko no warrata. si ɓiɓɓe ma ɓe dogima goyi sabu gikkuma ngu moƴƴan ko no warrata. joni ko mbo welduɗa e mum sabu ko konɗa wadde ko harmi ɗo, a heɓata giɗo hey pottu ɗum. kono noon min mi pottota ko mayɗe wondi, konu falla mi waɗane kala ko mi wawi wadde mi waɗa. kono hey kam ɗo jonde ma ɗo sammi ɗiɗo ta yardi beere dey. ene ka fala nyamude ko saku maro falɗa mahin nebban sifanu ɗin piiji weltinamo ɓernde nden inna kono hey ta taƴo. Allah subhanahu wa ta'ala o yafoto bakkatuji ɗi sasen Allah yafoto o yafoto o ta taƴo he tuubu ruttoɗa. ene konno tuubirte ko nabugol goro ka julirde ko hirsugol nagge hokkugol mbuɗi fi mum kono mi warrata ɗum immo jemma juula tuuba ruttoɗa ko Allah. Allah komin waɗi ɗum ɗo torke ma yaafo. joni noon fiyo jaɓu ta artu e mum lutta ɗon hande kadi wullugole Allah subhanahu wa ta'ala. Allah andi ɗo komin waɗuno ɗum ɗo goɗɗum go no woodi woɓɓe go anda kono an miɗa andiɗa andi Allah tanade en jahannama. lette maɗen no tiiɗi ɗe heƴata e an komi on no wadde ɗum hari ko puyɗan cheytani jokkunolan. inna cheytana aduwakum fattahiduhu aduwa. cheytan ko gañamo tan jokkumo. musidɓe julɓe tedduɓe, wonɓe ɓen e golleji bonɗini ten taƴimɓe yurmede Allah nden. ene wajotoɓe ɓen weltinirenɓe wonde Allah yurmede makko nden no yaaji. si tawno enen wonɓe ɓen ka julirde ɗo weeɓitama golleji men suuɗi ɗiɗi gasa fof dogayno ɗo. kono ɓay Allah subhanahu wa ta'ala kanko ko surrowo mo surri en. ko ɗum no hani neɗɗo yo toro Allah subhanahu wa ta'ala. Allah
miɗo waɗi boneji ɗuɗuɗi yimɓe ɓe ganda. Jango ñande darnoyɗa malaika, darnɗa jinna, darnɗa bani adama, Allah a wirtan ɗon. tondo kaɓe innete senoreɗe o senteroɗe o alaji karen usage karen ceerno karen tawayɗa andi ɗum no hoore ma tuburuttoɗa ko Allah subhanahu wa taala. Si tawi koko jonnitete jonnutu fo ɗo ha yawde woni ko hakkude ma Allah laɓɓin, Allah subhanahu wa taala o yafoma. haray wajotoɓe ɓen no tora wota ɓe waɗu bonnoɓe ɓen taƴo yurmede Allah nden. yo ɓe weltinɓe ɓe weltinira ɓe argol hooloro Allah subhanahu wa taala, hooloro yaafuye makko on. ndaare ɗo oɗo annabajo men Ibrahim ka o weltinira tawi o nawi ɓiɗɗo heɓaki kono o taƴaki. Allah subhanahu wa taala weltinirmo okkugol mo ɓiɗɗo Ishaq, watti ɗon kadi hambo Ismail. ɗum ɗo fof ko on waɗi ko par ce que o taƴake yurmede Allah nde. musidɓe julɓe tedduɓe, fiyo du'a yo jaago tentoɗen moƴƴa. neɗɗo o laɓɓina e ɓernde makko nden, o laɓɓinana Allah subhanahu wa taala, o juula e nelaɗo sallallahu alaihi wasallam. oɗo ko wonɗo torade wonde yewtude faalaɗo torade Allah on fiyo Allah jaabi. o fellita ko on torade Allah kon Allah jaabinayi. o ñaama ko laaɓi, o ɓorno ko laaɓi, o wona ka laaɓi, o wona jippitiɗo hara na wonɗo bunguɗo na yawotoɗo yimɓe ɓen. anda ko heɓuɗa kon ɓeya heɓali ɓe jaasa ko Allah sendi. no gasa ammarɗo on hiɗa faala e mo mara goɗɗum, an a mara jippitoɗa hara yawaki yimɓe ɓen, muñoɗa abboɗa ko Allah subhanahu wa taala waɗanma ko. waɗitoɗa e waɗugol bakkatuji, ɗum fanɗi o ɗum janɗi o. manta Allah subhanahu wa taala ndeɗa toro Allah si a hokkora Allah mi heɓata, sa hokkorila goɗɗo jattata, seeduna on fof moɓike fi wallugol lan tawi a yamira ɗum watta. si an a walli yoni manta Allah subhanahu wa taala, toroɗa Allah, wulla e Allah fi mawɓe ma ɓen, duwanoɗa kawtalɓe ma ɓen, duwanoɗa ɓiɓɓe ma ɓen, hara huɗani ɓiɓɓe ma ɓen, duwanoɗa sonnaɓe ma ɓen, goroɓe ma ɓen, weltiɓɓe ma ɓen. ɗaɓɓita kadi saha ɓurɗo moƴƴude ka du'a torete. immoɗa jemma e alkamisa no wetude juma, tuma huntiɗa e tenen, tuma huntiɗa e alkamisa, tuma huntiɗa 13 14 sappoje, tuma huntiɗa 6 juldandu, tuma juuluɗa farilla an tun. fa ida farakta fansab, wulla e Allah subhanahu wa taala, gundodira e makko. Allah ino alhaali an o iɗa suti fan addilan aduna, wawata wattutude ɗum ɗo sina an tun torke ma wattutu. miɗo andi noon a wattitayi, Allah he miɗo andi a wattitayi. ñande goore alhaali o wawno ni tawi yeyi ha taƴike adduɗa tuma wo ko non woniri. Allah he miɗo andi no woodi komi tori ma buyi waɗuɗa, goɗɗum miɗo anditi, goɗɗum mi andita, kono miɗo andi ko ɓuri nduudude kon mi yejjitantamo. ñaaƴa Allah mantamo, fewndo ka ndiyam ɗa ngarata siɗa voyajude, anditana Allah moƴƴe makko ɗen. si ɗum ɗon lanni hara hawjali a torike hande Allah koye jaabo jango toro Allah habboɗa inna inchallahu taala a jaabinayi. miɗo andi a jaabinayi no jeeya e ko jaabinta du'a ndeɗa toro Allah subhanahu wa taala. inno Allah miɗo faala hunde kaari, voyage gol, jangugol, resugol, soodugol terrain, darnugol galle, wonugol hunde kaari, faalegol poste, kala ko faalaɗa inno Allah miɗo faala ɗum ɗo, miɗo andi miɗo faala, ɓay ka woni ka ɓernde. kono he ko andi ko moƴƴani, sa andi moƴƴa wattutu. joni nan ko ɓuri moƴƴude, yimɓe buyi e men no woodi ɗo, ɓe tawata ɓe marno projet ji avant, ɓe immani ɗum laataki, ɓe mono, ɓe suno, woɓɓe horo accita ñamugol. tuma duuɓi juuti on tigi arta inna Allah hunde kaari batti régulirɗa noon. en torki Allah subhanahu wa taala, yo Allah yaafo en faljereji men ɗin. en torki Allah subhanahu wa taala, yo Allah waɗu en sikkoɓe Allah ka moƴƴi. en torki Allah subhanahu wa taala, andeji men ɗin fop yo Allah ittu. en torki Allah subhanahu wa taala, nawnuɓe ɓen fof yo Allah dikkinɓe. en torki Allah subhanahu wa taala, yo Allah arsuko en wongol yimɓe alqur'ana. yo Allah waɗu barke e duɗe ɗen,
yalla waɗu barke e jangana kuɓen yalla waɗu barke e karamako ɓen yalla waɗu barke e mawɓe men ɓen ka julirde ɗo nawnuɓe ɓen yo Allah dikkiɓe marɓe andeji ɗin fof yo Allah ittu Allah ida andi ko suuɗi ande andeji ɗin hakkundeji amen Allah ittu ɗum no woodi andeji tata en falaka e goɗɗo andu Allah ittu no jaya muɗum heɓugol dépense ara on ta torotoɗo yaltugol ka goɗɗo ara heɓata losuman Allah ittu min torke ma Allah subhanahu wa taala waɗu barke e ɓiɓɓe amen ɓen waɗu barke e leydi amen ndin moƴƴin fi lamɓe amen ɓen waɗuɓe lamɓe yurmeteɓe ko ɓe laami kon waɗu menen laama ɓen teddinayɓe lamɓe ɓen yalla yaltin konnagu e hasidankaku kamen min torki Allah subhanahu wa taala toriɓe du'a marɓe andeji woɓɓe no mari ɓiɓɓe ɓe jom baka ɗum ko ande woɓɓe no nawni sabu mum heɓi no suno tuma heɓuɗa juuɓe ɗiɗo juuɓe tato juuɓe nayo e nder suudu ɓe jom baka kono warrata Allah mi torke ma min jeejima marɓe sifa ɗin alhaaliji ɗon okkorɓe ɗo juuɓe modiɓɓe moƴƴuɓe ɓiɓɓe wonɓe nder galleji ta golle heɓaki ino babiraɓe golle ala ronki Allah newin ɓay sa newini goɗɗo wawata ittude newin en torke ma ya Allah ya karim welduɓe ɓen e amen ta ko fi Allah darandiɓe men no nafa men bimbe kikiɗe no nafa julɓe ɓen Allah subhanahu wa taala min jeejima nafuɓe Allah waɗu barke jawle maɓɓe ɗen Allah jawle bonɗe ɗen yo Allah lomtin torki Allah subhanahu wa taala yo Allah waɗu en naatoɓe aljanna yo Allah hinno mawɓe men feƴƴimɓe ɓe yaafoɓe naadaɓe aljanna yo Allah arsiko en dankagol mawɓe men wuurɓe ɓen rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar allahumma allif bayna qulubina wahdina subul salam وجنبنا الفواحش ما ظهر منها ما بطن اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله